pasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, pangipanam ka na kita murang si Kayulay. Ijay bangir atatang. Bangir ijay. Dita bangir a boarding house. Makilabaak pay laeng. Naimbag ijay, taado ti danum da tatang. Nagpakada ka kaday ka na agam abang ijay. Oh, masapul pay aya. Una, kasanaw no aglabada may. Awan mo tinakitak nga glablaba itay. Agpakada ka latta, damno awan may bagbagada. Sige. Siyak ti makam mo. Nalakalaang mo dayta. Narigat ti makiap-apa iti karuba kung naktumay. Wen, amok dayta tatang. Saan ang masapul nga ulit-ulitin nyo? Mapan ka, nga may pakadampay nga umuna tapno awan ti rirey. Ay nawaw. Wen ko naklangaruden. Dagulit kayo nga tatang. Ay, nagsakit ti sikat ko. Nakalaba ka mo't gaya magnanakaw. Siyempre atatang. Siyak pa iti kunam. Kahit ayan na nga tilinabaam, tatulungan ka amang ipilag. Nalpasa na. Naibilagan itay pay. Ay nawaw, awan mo't makitak iti pagbilagan tayaw. Imbilag ko ijay bangir. Mayat ti pagbilagan day jay, iso anak iusarak pay laeng. Anya, ay sos, ang mga nuusarin damay. Ang mga nuadamot ibilag na. Nakababa ay no kasta. Adda, ngem basit laeng met day jay tatang. Nagpakada ka. Saan? Awan mo ngamin ti rumor kadakwada. Iso basta nakibilag ken nakilaba aklatan ah. Ay nawaw, inton madamdama ririntukit ninday ta. Saan tatang? Danag yun aya. Amom nga raon. Wen, siyak ti makamu tatang. Saan mo't ngamin ang mainitan ti pagbilagan tayo? No iso ti pagbilagak, saan ang mamagaantibado ah? At least, ijay ta mainitan. Sigurado ang mamagaan adagos dagiti inlabak tatang. Adda ako nanang. Kumusta nga itilakad mo isang anak ko? Saan pa'y analpas nanang? Ni, asino tinaglaba? Napuno mo ti pagbilagan tayo. Ni Yuli anak. Yuli! Wen, ni Yuli aborder da di tabangir a balay. Nakita nga iso tinaglaba itay. Nagpakada ka di kada kayo? Saan mo? Basta naglabalatan. Nagpakada siguro iti landlady tayo. Kasta aya? Wen, Inton bigat nga rudan nga aglaba. Tawan mo't ten pagbilagak. ay kauunan Urayam ang mamagaan ti binilagda. Saan mo't ngamin ang mainitan ti pagbilagan da di tabangir? Iso nakibilaglatan ditoy. Ay, huwanan Kapilitan nga agad just da taong nanang. Tawan mo pagpilyan. Nakapigpig samot ti tudo na. Disturbo iti pannaturog. Huwan nga rod nanang. Bigla mo't ten nagtudo. Naimbag man, teng sirek ni Yuli dagiti bado da. Siyak tinangisarak, tagtudon, kat awan mat umay mangala. Ingkargak pa'y lang itibilagan di tarwar, nanang. Day talaeng. Amangan no da napanan na. Wano saan, amangan no nakaturog mat. Huwan nga rod nanang. Umay tumok ti di dayjay no malagip na ti binilag na. Isuro yung tukin kwa na Rumor ka kaday. Wan, mapanak iti ayan ti gayam ko. Adala mapan ko alaan. O sige anak, siyakton ti mangibagakin ni Yuli no umay ditoy. Kariring mo samat, Yoli, bakit? Wan nga rod lakay, nakaturog akmat. Naglaba ka kadewan, no? Wan, nakilabaak di tabangir a boarding house. Ta adu ti danumda. Ken mainitan ti pagbilaganda. Saan akas dito'y ayan tayo? Mapan ko alahanin ton madamdama. Ay nabo, napigsa ti todo na itay.
Anya? Awanan ang mga nabasan na iti binilag mo. Ay nawaw, jak mo't narik na nagtudugayam. Mapan mo kitaan ang mga nabasbasamot to ni Jay. Ay, doble trabahon tumanunday ta. Apay ngamin anaturog ka, kat amom nga da binilag mo iti bangir. Naimbag man ta saan anabasa dagiti binilag mo, Yulay. Sa apay nagpigsa ti todo na itay addaak itayan ti kumparek. Inserek dagiti borders ije bangir tatang. Ay kinasayat mo, tenserek da. Mayat ngagpayso ije pakilabaan kan pakibilagan. Mainitan, iso ama magaan adagos ti linabaan. Nagyaman ka kaday kadakwada. Aday ta ka manen. Simple abanag, di mo pa'y maaramid anasaya at mag. Di balya, tawan man na pirwisyok. Nakilabaak laang mat. Intun sumaruno, ija ito manin ti paglabaak. Tapno saan na kamarigatan. Ay nawaw. Naimbaglaangan ta inala ni Yoli dagiti bado da nanang. Nagdiritsyo di ta pagbilagan itay. Saan kun ngayon surot ang nakita na mo't adagos. Aglabaak mo't inton bigat. Aglaba ka no da maring aboard meet tayo intun bigat. Kanaw? Isumot ti kunaan na itay. Sa bagay, mabalin magkidi ang agigiddan tayo ta saan mo't unay nga adu ti ilabak. Saan ama puno ti pagbilagan. Una, masapul nga giinanus tayo. Tanya nga ron nga ikat adamot kadwa nga gababang. Wen nga rod nanang, nang runa no agpapada tayo a Sabado kan Domingo ti panaglabana. Talaga ama puno ti pagbilagan. Masapul nga ag-iinnanos. Umay to kano ni nanangin to umay alawas, Yolay, bakit? Anyat aramidon na dito'y pagababangan tayo. Ada ilakan na papeles, kat dua nga aldaw da kanaw. Dito'y ko man na makiturog. Ay wala, mabalin lat tamot. Adamat kat di ekstra nga ulis Adda, jeno sardamot laang idi. Ilabak laang tama nga no nagbuot mo tunday jay. Nabayagan asaan anaws usar. Wan man nga rod bakit? Makilabaak tumot laang ije bangir. Ado ti danumda, ken mayat ti pagbilaganda. Wala no saan daan naglaba. Saan mo't siguro? No bilang naglabada, ano samlaangan nga ibilag di terwar. Saan mo tamamagaan no di ta ti pangibilagak lakay. Basta maanginan lakit de. Narigat no day bagadag iti borders di tabangir. Di ka makiinagaw iti pagbilagan no nera na naglabada. Agrubwata ko nanang, ada trabaho ita. Mala, agan anad ka mo't isang anak ko. Di mo liplipatan ti agas ng pagatang ko Dayjay laang ti ipagatang yun nanang, awanan. Isulaang mo't ti umanayan ti budget. Anya aprutas ti kayat yo. Ada kwartam aya. Agswildo kami ita. Sika no anya ti gatangam. Sa anak mo't kit di anapili no may papan iti kakastabanag. Kanuk mo't amin na klase ti makan. O sige, aywan gayam. Dagiti binilag tayo nanang. Di liplipatan Isarak yun to no agtudo. Inruar ko tapno mamagaan. Wen anak, siya akong ti makamaw. Nalakalaang mo't dayta. Ngam no saan nga agtudo, siya kon inton sumangpetak. Nalawan. Agrubwatak nga rudan nanang. Hala, agan anad ka Naimbag abigat yun Si kamot gayam yulay. Anya ti masapul mo. Makilabaak man Kukwayo mo't gayam dagita ulos ken kurtina. Kunaklakit din sino tinangyag ka dagita. Kukwami nga ron Naurnong manen. Iso nga imayak makilabaak manen. Sige laeng. Adumot ti danum dita. Agyaman Awan na nyaman na. Si kamot ten ati makamo tadalabit papanak. Una Inayadum laeng dagiti planggana ken timba no makiusar ka Tamangan no da mapirde ket agririn to dagiti padami a borders ditoy. Wala Adama nunot ko ket. Amok tararamida kanya. Sa dino tinagapan nyo nanang? Nay, nag-awid kamot gayam adagos anak. Wen nanang, naimbag ko tanalpas adagos tilakad ko. Dagbiitan? Nasapaak ngamin itay iso asyak ti imo na itipila. Adalaang man concern ko nanang. Anya day ta anak. Kita am ti bilagan nanang. Ay nawaw,
Ayan nga dagiti binilagmaw. Nalingdanan iniyakar da mo ngamin. Asino ti makinkukwa kadagita ulos kan kortina? Ni Yulay, iso timbay nakilaba itay. Ay nawaw, iso nga raw tinangiyakar kadagiti linabaak. Sana insukat dagiti ulos kan kortina da. Ay naglukon da dya tao. Kasaritak tuman da di babae. Bagbagaak. Amang ano inton madamdama kat kastamanan ti aramiden na. Ay di pa'y nagrugitan. Wan tay ti aglatlati pa'y mat apagbilagan ti nangikargaan na. Dubli trabaho ki din. Namagaan mo't laang ti linabaak. Mabiit man laang taagsarita tayo, Yuli. Ni, si kamot gayam. Anya ti bagam? Saan aparit no umay ka makilabakan makibilag? Ti kanyak laang kat di mo kumamot iyakar dagiti bado mi Ha? Dito'y tinangibilagak iti bado mi iti agsapa. Ngam iti agsubliak, nasukatan matan iti ulos. Ay, kwa? No kas di anaun-unaan ka, anusam no anya ti bakante Saan akasta nga iyakar mo ti binilag mi? Kadda kami mat ti agap-abang ditoy. Dubli trabaho ki din. Nalawang amin ti ulos. Iso akas dya tinaramid ko. Di kan agrason pay. Ay nawaw, agpalpalawaga lang aruden. Kastapay la ti bagamot. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo Agiin nanos tayo Da kamin tupay a borders ditoy. Saan akasta ti aramiden mi? Si kapay ki din. Pinagsasawam mo dya tao anak ko. Makapaasar tumo nanang. Anya timbaga anakin kangay. Nangatupay lang ti boses nakabayatan ti panagsarita mi. Nasa kilaki di tinakem na. Basol na matlaang Apay ngamin akastat inaramid na. Imbis nga ada sa bali nga aramidek. Awanan aglaba ak manen gayam. Sa bagay, ijay bangir mo ngamin ti pag-abangan na. Saan mo ta ditoy? Saan tupay nga aramiden dagiti boardmates tayo ti kasjay. Isuda ki din ang makius-usar laang. Naimbag kumaan o agpasinsya. Saan mo nga road? Pasensyakan anak. Diya mo ngamin nakita itay. Tada na panak. Dayjay ki di mat ayuli ano ada panunot na. Saan agaputa saan na abinilag kat awan bibiyang na numarugitan. Makapasar mo't da dya nga isang. Ay nawaw, apay ni isang, Agraman pagbilagan, paritan na pa'y. anya, Nagado nga bagbaga na itay. ang mga na inaramid mo adi na nagustuhan. Inyakar ko lang mo ti binilag na. Kasta una yun ti ungot na kanyak. Ay nawaw, apay ngamin nga inyakar mo ngay. Tanapuspus-kul kan nalawlawa mo nga rod ti ulis alin na baak. Kan may sa, namagaan mo tan dagi abado. Namagaan man kun saan. Di mo lata ko mga min pinakibiyangan atap na awan rire. Imot ki di dayjay Agraman pagbilagan, imo na pa'y. Ay nawaw. Apayan Yoli, anya man ang ti kalukwan ngay naramid mo. Ay nawaw. Kalukwan mo't ngay bagbagam si Ka Francisco. Sika ti pagsasaritaan nagiti agab-abang ni tabangin apalay. Ay nawaw. Apay ka no? Anya tiririda? Makius-usar ka kanukat kas jay pala ang taramidam. Apay ngamin ngay nyakar mo ti binilagda. Kat pagbilagan na jay. Amom makius-usar ka lang. Kas tapay lang ti aramidam. Namagaan mo ngamin dayjay. Unay kan aya bakit? No sika ti makius-usar, ano sama? No nya ti bakante, iso ti pagbilagan. Di mo iyakar ti binilag ti pada matao. Simple abanag nga masapo la masulbar. Taure kasanupay ti kinasimple na numabaybayan. Daytan ti pangrugyan ti sana pagkikinaawatan. Ang mga no dumakkel pa'y kitdi. Sa anak man laangan ang makilabay jay. Period. De ore kukwada. Narigat ti makiap-apa iti kaaruba, bakit? Uray pa'y no simple abanag lang na ita. Aramiden la tamot ano anya ti maiparbeng. Anya ngay ita. Ano samta pagbilagan tayo Anya pa'y nga rod ngay tatang. Di mo nga minam ti agpakumbaba. Naturay kan tumet nga men. Ay nawaw. Day tamanan ti bagayo. Puno may agin tuturay ka. Di mo pa'y amo ti agsuray. Di ko kwada lang day ta pagbilaganda. Man ano kuma? High pride ka talaga.
Anya lang madya agsuri ka tapno maornos ti simple aparikot siyaw. Dayta nga rod, tatang. Simple laang dayta parikot, ng big deal kadakwada. Ay nawaw, uray simple aparikot. Masapol a masulbar. Tadayta ti pangrugyan ti sana pagkikinaawatan no mabaybayan. Una yun, aya. Langro na pa no na pride kayo adwa. Ay awan mapasamak Alawanan, makisarita akon kadakwada. O kasta agkid daw kay ti pamakawan tapno malpasen na itaarire. Ken tapno palubusan da kamanen a makilaba ken makibilag ijay. Ay, nawaw! Uray kasanupay ti kinasimple ti may sa aparikot, masapul ta a masulbar. Tano mabaybayan, mabalinday ta a pangrugyan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika magayam ti lumabas kasinsin Juana, dumagas ka pa ag kapita. Sa payagdardarasak kasinsen, adda ka di ibagam apagsayatan. Adda kasinsin, makiasawa ni Nimfa ka anakam. Ay nawaw, kaano kasinsen? Intun umay abulan. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Ay sa bagay, adda mo't iti husto nga edad. Wen kasinsin, umay kayon tua. Awen, umay kamin to. Mano ababoy ngay. Nday tatijak pa'y sigurado. Basta umay kayo lanta dito'y balay magkiditi pa kaangayan na. Aw, di mayat kasinsen, asidaglaang. Wen Day talaang tibagam. Tanwawanan, patuloy akon. Kas na ko nakitay kat agdardarasak kasinsen. Day talaang kasinsin. Sige, agan-anad ka. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Asinaw anim pa. Ni Nimfa, ang anak ni kasinsin Irene. Tagaano kanungay. Day tatidyak na sa lunsod. Anya, Sa anak nga intrisado, no tagaano ti asawaan na. Iso adyakon sinalunsod. ay nawaw. Na, apay akas tamot ti pagpagap. No intrisado ka, mapan ka ije balay da, tas si kamis mo tag saludsod. Agsalsaludsod lang na tao kastamot tan ti ibagam. Ay una yun ay abakag. Si kamot kayam ti masabat ka o kaanakan nimpa. Kumusta kayon, Tata Tonyo? Ay, nasaya at latamot kaanakan. Anya jay nadamag ka. Ha? Makiasawa ka kanumot tayo. Ay nawaw, day tala ang gayam. Kunaklakit din, no niya tibagayo. Tata, makiasawa akon. Agkasar kami ni Tinobyok. Ay, wan, mayat na ita. Nadakamutan iti husto nga edad. O kahit taga-ano nga'y may. Benggit, Tata. Ay, nawaw, nagadayaw. Di manon kamot gaya mon ijay. Kaeskwela ak idi, Tata. Ay, sumot lagayam Kaano nga kayo kayaw ta tumulong ak? Intun Sabado, Tata. Sa dino ti pagsasabatan mingay. Mapan kay laengan ay di balay. Usarin niyo tilugan ni Uncle Francis. O sige, umayak taw kaanakan. Isulang mo ti amok may tulong kaw. Agyaman naklaunay, Tata. Dakkulan at tulong dayta kada kami.
Agyaman naklauna ay tanakaumay kayo kasinsin Juana. Ay nawaw. Apay kasinsin? Isu ka di dayjay ti pakiasawaan ni Nimfa. Wawin kasinsin. Mikoy tinagan na. Ay nawaw. Apaya kas jay mo tik suraan na. Ah, anyat kaya't mo asawon kasinsin? Ah, ay kwa, awan kasinsin. Gwapo mo't gayam. Ay na, nagtangos ti agong nasika. Kunak laki di no adda ti madi akayat mo asawon kasinsin. Ay, awan mo't kiti kasinsin, si kamat. Panawang kapay biit kasinsin. Adalarami daw. Okay, awan parikot. Ay, una yan. Danda ni may law anak ijay Ang nukit kita at ti pakiasawaan ni Nimfa. Kaslada kurkurang na talaga. Wanaw, talaga nga agpala dayjay alalaki. Adamadlaw ko kinantiwana nanang. Ay nawaw. Anya day tamadlaw mo, nimfa anak ka. Kaslakat katawaan namot nila kay ko. Sa bali ti panagkita na. Iti anya aga ko kung mga aramidin na ti kasta. Diyak amu akin anti. Amangan mo, no na misinterpret mo laang. Saan nanang? Madi ti atap ko. Imbis nga aginjoy ka, sa baliki din ti pampanunutaw. Madi nga rod ti riknak nanang. No daduma kat kasla limod ngoy uyawin na ti asawa. Kas kumaitay. Di mulatan ikaskaso ni antim anak ko. Isupay ki di day ta apaka-istrisam. Nakitam di asawa ni Nimfa, tunyo. Ay nawaw, napanak nga ron ba? Siyempre nakita ka. Awan ti madlaw mo kinkwana. Tas kumaitan niya. Kasla dakurkurang na. Kasla balasi ka. Mangrugi ka man ako na kaon. Katisumat. Di mo nakita ti garaw na aya. Di ka man nagsawa kasta. Kasano mo tanay bagam nga agbala di tao. Doktor ka aya. Basta. Iso mga minti madlaw ko. Kasano ko mga dakurkurang na kat normal mat idi kinasaritak. Sika ngay, impadas mau a kinasarita. Saan? Matlagayam. Tila madlaw mo may. Nagsasao ka kasla amom amin. Agraman normal at tao, ibagam nga dakurkurang na. Ay nawaw. Nasaya at tanalagip mo tagpasyar, Shirley anak ko. Wen tanawaya anak mo't nanang. Kat, kumusta nga iti kasar ni kasinsin Nimfa? Madimat? Ay nawaw, kasano ama di nanang? Jay naasawa na nga road. Oh, apay, anya ti isyo iti naasawa na? Kasla dakurkurang na sika. Anya? Agban lalaki di jay. Ay na, grabe kayo mat nga agsasao nanang. Kadisumat. No sika ti makakita iti garaw na, ang mga nupanunutemet nga dakurkurang na. Ay na, saan mat anasaya at ti kastang ibagbagam nanang? Amangan mat no naira na laang. Ay saan? Sigurado ang itinakitak. At dalaki di kurkurang da alalaki. Ang adamo nga minitsura na. Isu siguro ang nakikalay sa ninimfakin ko na. Ure kas jeti kasasaad na. Si kangay, kaano ka maangay ang makiasawa? Ah? Dandanin nanang. No kasta, adamot ten plano yaw. Wen nanang, aguray kayo langan iti 2 bulan. Grabe mo tis istoryaan ni Tijuana kadagiti kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, anya tis istoryaan na iya. Adda kanukurkurang nila kay ko. Agbala, agbagtit, kun nagadung agkakasakit a balikas. Naa, apay kanumot akastat ibagbagana. Saan mo't nga agbagtit ni Mikuya? Dayta nga rod nanang. Ang mga nadalaang tinakita na kinimikoy adi na nagustuhan. Nalabos mo't ta ibagana nga agbalatipada na ataaw. Di nan sa mo amo a professional nila kay mau. Diyak amo akin ni auntie. Bayam, bagbagak day ta akasinsin kaw. Awan karbengan na amang iruruman iti manugang kaw. Isuki di ati ada kurkurang na. Apay kasinsin, iwarwaras mo kanuma nga ada kurkurang ti manugang kaw. Dajay ka day. Awan, inistoryak tay sumot tinakita, idi kasarda.
Anya? Kaslag bala talaga. Ay, tanangam ti pa nagsasaaw. Profesional day jay kasinsain. Anya? Ada na talgad at trabaho na day jay. Sa ita, ibagam nga da kurkurang na. Di ka mabain iti kasta nga isaw-sawang mau. Ibagbagak laeng mo't ano niya ti makitkitak? Ay nawaw. Wanaw, umapal ka. Tanimi ko'y tinagbalin a manugang kaw. Isu akas tamanang ti ibagbagam. Basta, agbalalakit di dayjay. Maminsan pa'y kasinsain. Maminsan pa'y nga iruruman mo ti manugang kaw. Siyak ti makalaban mau. Kaya't munsamat ada itak tangiwat mahuana. Ay nawaw. Apay akas tamanin ti bagbagam si katunyaw. Sang kaistoryam kanumat nga agbala ti naasawa ti kaanakam. Ibagbagak laeng no niya ti makitkitak anya. Agbain kamot profesional da dyan. Ada na talga na trabaho na. Kasano kumaama kapasano agbala. Anyat amok ngay. Pangasim di mo labsan ti ag istorya. Apay nga affected ka launay. Katsan mo't asikatidakda ka matag. Nakababain nga road iti tao. Anya tilaban mo ijay kat profesional na ijay. Kan awan karbangam amang ibagang agbala ni Mikaoy. Doktor ka aya. Usto nga rudin agtaldakan. No si kamot nga ta ti pangimbagan na iti kasta. Anyang atamad ti mariknam. Agpa-share tayo jay balay tapno makita da kamot dananang kantatang ko. Una, mabalin na tamay. Kat, kaano ngay nga rod anawaya ka, Filimon? Mabalin inton Sabado. Nga masapon nga agsublita mo't lang dito syudad no Domingo. Tada trabahok no Lunes. O sige. Nagasanak to dito boarding house ko no Sabado. Katuanan agpakadaak nga rodan. Ay nawaw, itulog ka ni ti boarding house mo. Saanan? Kabaalak mo ti agawid. Agi na nakakit din. Amok anabannog ka iti trabaho. Nagawid ka mo't gayam kasinsin Shirley. Kaano pa'y? Itay laeng. Inpa-share ko tinobyo kasinsin. Oh God, kaano nga'y ti long table yo? Aguray tayo pa iti makabulan kasinsin. Ay nawaw, dandanimot gaya man. Wana, Taga-ano mo't nga'y ti maasawam. taga-baba kasinsin. Naamamok mo't kabayatan ti panagtrabaho iti syudad. Umay kayon tumot inton kasarme. No di tabalayo akit umay kami at talaga kasinsin. Aywan gayam. Sa anak-anak kapan iti kasaryo ka ni Mikoy, ta nag-duty ak ngamin. Okay lang kasinsin. Maawatak mo't kit di. Hamangan ko no bumalos ka kat di kan tumot umay inton kasar ko. Saan kasinsin? Man nakaawatak mo't. Kas naibagak itay, umay kaminto kadananang. Ay nawaw, abay mo nakasta ti kawus mo kuhana. Apay, anya ti parikot mo iti kawuskaw tunyaw. Anamat ti ginatang da sirle ngay suot mo. Naa, daytoy nga rod mo't ti kayak ko. Tapno na'y dumduma mo't Ay na, pangaasayim ta sukatam day ta. Ay, agtal na ka man si katunyo. Pagsaya atam ti ibagbagak, saan ang maibagay iti okasyon ti kasta kawus mo. Saan laeng ano saan? Basta siya, daytoy ti kayak kong isuot, period. Ay nawaw, pangaasayim ta di mo ibabain ti anak ta. Ay, ura niya pa iti magbagam dita, di nakmalabdan. Maminsan laeng amaki asawa ti anak ta. Kaya't kau nga agbalin ang memorable day tingal daw. Iso adi ka man agbalin na kontrabida si katunyaw. Apay matakas niya suot ni nanang mo, Shirley. Ay, jakman amo ka ni nanang. Nakababain kit din. Saan ana ibagay tikas jay abado na. Kaslapang Halloween mo. Day tangarod ket. No apay mat ngamin aya, adi na insuot ti bestida aginatang ta. Kaslamat ada kurkurang na. Anyat ko ng Filimon. Adda kurkurang ka. Ha? Nanang? Ni, adda kayo matgayam dita? Itay kayo pa'y kadidita? Wad, iso anang kuti nagsarita nyo adwa. Ulito man timbagam si ka, Filimon. Ay, pangaasim nanang. Di ka kumaagi skandalo. Agsardeng ka man si ka, Shirley. Di mo kampiyan ti asawam.
No apay nga mi nakastatin suot yo, kat damot ginatang may nanang. Kaiso nga ron ti kayat kumay. Ay nawaw, katno pang Halloween costume samot dayta nanang. Anya pang Halloween mo't ngay bagbagam. Bagay kung tupay ti bestida. Ay nawaw. Kagorgorak dayta a Filimon lakay. Ay nawaw, apay lipilimaon. Adda ka no kurkurang ka. Anya? Na, apay nga katawa ka. Apay nga may nakasjay tinsuot mao. Talaga nga burot ti darak. Numapalin lang ngay babawit ti kasarda. Ita, ammo mao no niya tirik na ti mabagaan iti kasta abakas. Kasta una ti pananguyaw mo iti asawa ti kaanak am. Oh, anya nga ita. Si Kama, ti binagaan ti manugang tay ti kasta. Nagapakanumo dahwa na kunti manugang na itay nimfa. Pudno ka day. Unanang. Binagaan ka no ti manugang na kaslada kurkurang na. Ay nawaw, apay ka naw. Takas jay mo't pimantin suot na kat kasarday jay. Ay wan, kasla pang Halloween di bestida na itay. Naalam nanang. Gusto mo kidi tapno am muna tirik na ti mabagaan iti kasta. Kasta una iti pananguyaw na iti asawam idikaw. Uray lay babain na ni Mikaw. Anya ngay ita, nagbalatot keng kuha na ti dakes nga aramid na. Deserve na nanang. Deserve na launay. Nagrubwat da ka deg. Way, itay pay. Naimbaglaeng ang tapimanaw dan. Makapaasar day ta Pilimon. Makitam rayta. Nasakit tinakamaw edi sikat ibagada nga dakurkurang na. Jakon kayat ang makita day dya tao. Ibagam kini Shirley. Adi na yaw awid day dya lalaki. No kayat dak asarongkaran ada maaramidam. Ay, dya kayat ang makita ti panagruprupan ako naklakarudan. O may laeng dito ita pagsasawak. Dahil sa ngamin, di mo tanangan ti panagsasaom. Anya nga ita, nagbalatok mo't laang ken ka. Kasta talaga ti biyag. Di ka ngamin agbalin adakas iti pada matao. Ti pagsakitan tinakem ko. Kat ti manugang tapay mo laeng tinangibagay ti kasjay kanyak. Napasamak siguro ti kasta. Tapno marik na mat ti imparparik na iti pada matao. Saan ngamin na nasaya at ti kasjay a panagsasaom iti asawa ni Nimfa? Agbalbaliw ka kuman, Juana. Ay nawaw! Liklikam ti mangibalikas iti banag a mabalin a pakasairan tirik na ti padam a tao. Tapno awan rumswa a parikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, kurang mo ti urnong ta Freddy. Ay nawaw, masapol ang matuloy ti kalay sa nga arapata, Marlene. Kasano nga Rod? Umutang ta? Amokon, adda na panunod ko a solusyon tapno saan ta nga aggastos. Ay nawaw, anya nga itinapanunot mo a solusyon. Kasarita kimanang ko rin. Adda negosyo ng rajay. Kat sigurado akabalan na nga sponsoran ti dwa ababoy. Ang umanugot nga ta. Pilitek Kapilitan na tulungan dak tapno malpasan ti kasarta. Sa bagay, kabsat mo mo't day ta. Naku nampay, saan mo ta mabalay na baybay ang daklatan? Kaano nga Rod, amapan kay ti ayanda. Inton day off ko,
May mayat ngamin no iti personal nga agsarita kami. Kano nga agawid ni Manang ko rin dita baleda, nanang? Agawid na dyan ton alas 12. Apay ni Manang Mau. Plano mi ka ni Marlene tagkalaysa. Kat no mabalin, sponsoran na kumati do ababoy. Ah, anyat ko nam. Sponsoran ni Manang ko rin ti do ababoy ang maparte inton kasarme. Ay dawaw, di kay ngamin agapura ano awan pa'y kwartayaw. Na, anyat kayat maasawa nanang. Di yo kayat nga agkasar kami. Ti kanyak laang ket agurnong kayaw taamo yung agpapada tayaw nga agrigrigat. Hustaw, tinaybaga ni Nanang Mao, Freddy. Di ka nga milagapura ah. Narigat ti agkasar to awan ti kwarta. Narigat ti may lumlum iti utang. Ni Manang ko rin ti pagdawatak. Sa anak nga umutang tatang. Wala ano ada kwarta ni Manang Mao. No awan nga eh. Awan samat ni Manong Pipito, Manang ko rin. Awan, nagpasyar da ijay lugar da, kadwa na dagiti ubing. Nagawid ngamin ti kabsat na nga OFW. Ah, kasta kaya? Wen, anya ngaminan tayo may mo ibaga ading ko? Eh, kwa Manang. Kasti ngamin. Plano mi ka ni Marlene kag kasar. Kat, Sponsoram ko matido ababoy ang maparte, Manang. ay nawaw, agasam nga iti dwa. Alamat na. No kwa, may salaang ti kabalak nga ito, ading ko. Dua nga road ti kasapulan may. Apay ngamin aya amasapul nga agparti kayo. Mabalin mo't ang mga lakayo pay lang iti papilyo no awan pay budget yo. Kasta ti inaramid may kanimanong yo apipito ide. Di mi kayat ti kasta, Manang. Naa, apay nga ginarti kayo no awan mo't kwarta agastusan yo. Basta siya, may sa ababoy laang ti maitod ko no bilang man. Kinasarita da kakaditi kapsat mo kurin anak kaw. Wan nanang, ipilit na mo't ti kayat na. Day tanga raw tijak kayat iti kapsat mo. Ay, agasam man ta dua ababoy nga isponsorak ka na. Da kamin tupay ka ni Pipito. Saan kami ang naggastos iti dakkel iti nagkasar kami. Taam mo may nga awan budget may. Imbagami mait ano awan ti kwarta. Di da agapurata narigat ti mautangan. Ay na, inbagak mo't laeng amabalin apapilpay laang ti ununa enda ngem di na mo't kayat. Narigat nga ta ti agsapul iti kwarta. Ay na, grabe ananang. Mabanbanog ka iti inaldaw kat manulaang ti maurnong. Imanugot ka kaday iti kayat ni ading mo ang mapasyamak. Saan nanang? May sa ababoy laeng ti maitod ko no bilang man. Nanginamulaang nga men ti baboy di ti lugar tayaw. Wan nga rod nanang, ngam no apay nga ipilit dati agparte kat awan nga rod kwartada. May sa kanula nga baboy ti sponsoran ni Manang ko rin, Nanang. Iso ti imbaga na idi imay di ti balay. Jay Melsa, sponsoran niyo mo at kanitatang. Ah, anya? Tapno makumpleto ti dua, ah. May salang mo't ababoy ti dawatan mi kada kayo. Ay nawaw, saan mo't anala ka ti mangirwar iti kwarta? Pangalaan mi kumakinitatang yaw, makitaltalon kami laeng may. No kasta, di yo kaya ti tumulong. Uray simple lang nga minin ah. Saan mo ang masapul nga agparti kayo iti babaw eh. Ti importante kat ipatpatagyaw ti tunggal may siya. Na, anyan tulangan ti ibaga ti tattao, no papila ang taalaan may, Nanang. Tinapatag ako nagbalin kayo a praktikal. Wano saan, itantan nyo pa'y laang ti kalay sayaw, taagur nung kayo pa'y. Kantap no makasagana kami mat ah. Ay nawaw, no di yo kayat nga itad ti baboy ataw dawatag. Saan latan? Saan agapaw, tadimi kayat, talaga laang nga awan kwarta mi anak ko. Awan pa'y ganas ko ngay may mag. Kastamot lagayam ti ibagayo. Hello, Manang Corain. Hello, ading ko. Ay na, pasensya kan wan ngam saanan ang matuloy ti baboy nga itot ko kuma. Anya, inton umay abulan ang ti kasarme, Manang. Adda kami ngamin dito'y ospital ita. Intaray may ni Manong yo takim maro manantian an na yan na. Ay, una yun ti kasta. Sapay la kuma tamawatan da kami ading ko. Di mi nagayatan ti kastoy an napasamak. Ay nawaw, pangalaan mi nga ro di ti kwarta no agbabawi kamot gayam. No okay lang kada kayo,
Agkita kayo pa'y laang iti pagbuludan nyo, tasakto sukatan. Ay nawaw, saan yun? Agpada kayo kaninanang, nagado arasun nyo. Kas nakunak itayan, di mi nagayatan, ti kastoy anapasamak, ading ko. Di ka nagpalawag, amok akas tamat lang ti plano. Awan serbiyo mag, di kayo mapangnamnamaan, mangyaw awan kayo laang. Awan nga roden atin am namaan tano kasta. Talagang awanan, Marlene. Makapasurun mo't ti kastoy. Wen nga rod. Anya ngayon ti aramidin ta? Agbulod ta pa'y laang kadagiti am amuta. Wala na. Awan mo't pagpilyan ta. Nagadumot kami na drama ti pamilyak. Naku nampay. Di da maibusan mo't iti rason. Nasa umon. Narigat lakit iti maadaan iti pamilya nga imot. Ay nawaw, anya pa lang tiraramidon nyo dito inanang, tatang. Dakis ka day, no kaya't mga atindaran ti kasariyaw. Saan kaya kasapulan dito? Ay nawaw, apay bay nakasta ti panagsasaum ka na kami, Friday. Di yo amaw no apay? Amo may nga da nagkurangan may. Di na kami mo't kumatrato na kasta. Wan nga raw, kaya't mila ang atindaran ti kasariyaw. Di kay madanagan, saan kami nga agiskandalaw. Makadadaal kayo mo't iti aldaw. Umay to ni manang yukuren, inton madamdawa. Urayan na laang ti katugangan na, tapno adama nga si kaso kinlakay na. Di oray saan nga umay ni manang. Awan na sakit ang bakrang kwa niya. Apay mat, akas jay ti panagsasaon ni Freddy kada kayo kabages. Nasakit tinakam na kada kami kabagays. Espesyal nga aldaw dakin ni Marlene. Ngem apay akas jay mat ti rumrumwar itingiwat na. Basol min samuk kabagays. Di mi ngamin na itit ti baboy adaw dawaten da. Ah, anya? Day tatipudnaw. Awan tumo kwartamay. Di na maawatan day taaya. Amo na mat, makitaltalon kayo laeng. Ti kayat nakit isponsoran mi ti may sa ababoy. Ni kuren ti may siya. Ngam saan anatuloy ta na ospital nila kay na. Mabalin mo't ngay tantanda. Wano saan, uray papilpay laeng ti alaen da, tipid pay. Di na kayat kabagis. Masapul nga adama parti ababoy. Na, apay nga agin artida pay laeng nawan kwartada. Day tanga raw. Ni ko rin idi nangasawa. Tipid. Wala, tasaan mo't mabalin maipilit, no talaga nga awan budget. Sana nasaya at tikas di pa nagsasaum ka dagiti dadakkel mo, Freddy, kaanakan. Di kayo makibiyang tawan amuyo ang tilita. Saan abak nang dagiti dadakkel mo? Maawatam kuma, no di da maitid ti baboy adaw-dawatem. Ti kinaimot dakit di at ipakpakat da. Ay, kamali ka kaanakan. Di dalay diretso no di da kaya ti tumulong. No iti sabali abanag, mapangnam na maamet dagiti dadakkel mo. Ay nawaw, di kayo agpalawagan ng ti. Ti kanyak laeng aket, itratum anasaya at dagiti dadakkel mo. Normal laeng, nga dati pagkurangan da. Angam no saan mo't anay gagara ak, maawatam kumamutan. Saan nga umanay tababoy apang gurguraam kadakwada? Saan meten nga umay ni Freddy dito'y balay. Uray ijay balay nanang. Kalpasan ti kasarda ka ni Marlene kat di nakmeten pagan ano. Lasakit-lakit na itinakam na kadatayaw. No saan lang kumana ospital nila kay ko, inted ko kumati kayat na. Uri na kami mo't kaninanang mau. Noon na itan mi kumatibaboy adaw-dawatin na, saan siguro ang mapasamak ti kastoy. Anya ngay nga raw, napalabas meten day ta. Saanan amabalin nga isubli tayaw. Ang numabinsan mo't ngamin ni Friday, noon niya ti kayat na, masapol nga isot masurat. Saan mo't ang makaaw-awat numabinsan? Day tamat ti jak kayat ken kwa na tatang nanang. No adda maibaga kat di na ikaskaso. Ipilit na ti kayat na.
Ay nawaw, apay asangit ta ubing Marlene. Padidyam man ngamin. Mabisin samad. Madi nga rod tirik na Freddy. Agurigor, kan aguyak pa yan. Kay, anya nga rudan ti aramidon ta ita. Kadya ka mo Saan mo ta mapali na baybayan ta? Tama nga no, anya pa'y ti mapasamak ken kwa na. Ikanak nga rod iti kwarta, te pa-check up ko. Awan pa'y sweldo mi. Inton Lunes pa'y. Di intong lunis na nga ipa-check up. Awan mo't pagbayad tayo. No inasikasom ko mga minanasayaat, di mayat ko ma. Basol ko. Wan tada kayo lang mo ti mabatbati diti balay. Panagkunam ka di kat nagayatak tinapasama, Hello, manang ko rin. Si kamot gayam ti umawawag, Freddy, ading ko. Apay, anya ti ibagam. Italaang manon ngay mawag ka kanyak. Ada ka diti balayaw, manang? Wen, at daak ditoy. Apay? Ibagam man ka ni nanang tao may diti balay no saan na busy. Apay ni nanang, ading ko. Aggurigur nga di ka anak ang manang. Aguyag pa'y gayam. Anya? Ibagam ka ni nanang tao may diti balay no awan araramidon na. Di mi ngamin ammo na ti aramidon mi. Awan mo't ko kwarta mi. Sige, tamapanak nga raw, iji ayan da nanang. Agyaman ako na manang. Ibagam ka ni nanang tagdiritso lang diti balay. Sari daw ti papanamba kahit an-anwamot na kita herbal. Iti ayan da Freddy nga anak ta. Ay nawaw, apay ijay. Imay ni ko rin dito'y balay itay, kat nakunana nga aggurigor kano ti anak da Friday, ti apo ko ta. Anya, Mapan ko man kitaan, ta ang mga nudida amot ar-aramiden da ijay. wala. Sumurtak ko ma, ngam saan pa'y matanal pastyar aramid ijay tanaw. Sa kanto agpasyar ano saan ka abise. Di balay taadda akmat amang isuro kadakwada. Ala, agrobot kang arudan. Mga lakay ti saba, tapno adamad ni sangput mo ijay. Wain lakay. Agyaman ak unay ti imay kayo na nang. Awan anyaman na anak ko. Nakaturog mo laangan ti apo ko. Un ngarot na nang, napuyat ngamin ni dirabi. Isong mo lagayam Naawan kayo, talaga di mi amot araramidon mi nanang. No apay ngamin adiyo imbaga adagos. Kastaw na tibain mi kada kayo nanang. Nangro na pa kat dakas tinaisaw-sawang ko kada kayo idi. Awanen dayjay anak ko. Napakawan kan. Agyaman aklaunay ano kasta nanang. Ala, agluto akbit iti kanan tayo. Tulungan kan tapno na BB-8. Husto tinaibagan niya ang tilita kanyak idi bakit? Anya nga imbaga anakan ka? No kwarta ti saritaan kat awan kwarta dananang kantatang. Ngam, mapangnamnamaan damot iti sabali abanag. Kas kumay ti mangaywan iti apo ko da. Sa bagay, adda punto ni Antem. Ginurata ti pamilyam, gaputa di da na ito ti baboy adaw-dawaten ta. Ngam ita, isuda mo laang tinasit ganta. Wan nga ron, naimbaglangan ata na anus da kadata. Banag, apagyamanan talaunay lakay. Agawi da kaon anak ko. Amangan no agururayan ni tatang hiwi balay. Alaan nyo dati nanang. Ay nawaw, anya day ta? Bangos, tapno damot si daan nyo Ay na, agyaman naklaunay anak ko. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo. Ngamin, uri naglablabos kami kat saan kay anagdwado at imulong kada kami. Un ata anak kamay, no kabailan milaki di nga ipaaikin ni tatang yaw. Apay ki din asaan? Agyaman akmanan nanang. Ibagayo ka ni tatang, ta umay agpasyar no mawayaan. Umay na sarungkaran ti apo ko na. Wain anak ko, umay kamin tumanan. Agan anad kayo akanayon No ada ka sa pulan yaw, umawag kayo kinmanang mukuren ta ibaga na kada kami. Malain na kaon. Ay nawaw! Di tayo kumaguraan dagiti naganak tayo gapulaang itinain materyalan abanag. Ayatan kan ipatag tayo kit di ida. Tano awan da, awan tayo mat dito'y daga. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.